Zonet Zing Daifim clear to te sibai ule. When he October ni somni pathum sang ni somni pangani nga ni ania. When he kovela footballer ropui berpol pele pian champa vai somriat pangana ane. Kum sang khat zakwa somli vo inanga khana lo pianga aram Brazil tan voi somkwa panhi khela gol som sari pasari akhung nu in kum sang khat zakwa som sari pakhata international footballer chol san. Footballer khel chung zungin voi sang khat zathum somriat pathum khela Girls sangkat zani somriat pakhata khung ane. Pele hian real pui cancer ane ti kumsang ni somni pakhat khan shiat chwa ania. Theito pa en colony chungin thatlam apan lo baka kal thalo le lung thalo te ane zuya. December ni somni pakwa sang ni somni pahni khan kum somriat pahni mi ni in athi ane. Voin program kan shiat te hetiangin chengkolon run sakordaya wai main kompuilian voi somsari pangana ni meka Wain somadar som pakhatian central y meshwai to thanna nei anidona pujh zoram thangachu returning officer aniang in thanlan hian sakordai community hall a PRL zomoya CC ka shwain variety program nei aniang central y meshwai to atana nominees te chu pulal matswana PRL ngeta professor lenun tluanga professor melsom diana pu fabian lelfak oma pu SF David Mursang Zwala Puro ne thanga pupi sila thanlira engineer H2 kima pu Ministerial te pupi bilal lom zwala pu wanal thanate ania aro ka shwaine in floor nominees anla omthe bokang zanindar saria palai thana wantlang inkhom ne anianga central yme vice president professor lalnun tluangan ka shwain aro pu JH zoram thangan shwai tu thar mesha tirna le hlanna huna mangang Kumpuan bo zui chalo man semanianga President Kalswag le President Thlanthar den thu soyin Sani somni pasari YMA kompuilian thlengtu tur Vaireng te joint YMA changa thu soi ngai thlakanianga Tuiswal group YMA President Purla Rimsang an lom thu soi hun amangang Wain somadar somhian ramnun sports complex ha children's conclave ne aniang MPCC chuan vein chonudar khathian West Phailing din thar bazara MPF ka shwain dampa bial MLA by election campaign kickoff hun an mangdona MPCC Vice President PRL Valan in lomna thusuin MPCC President Pulal Thanzara Treasurer Dr. Lama Somanga kale dampa bial by election na MPCC candidate Pujon Rotluang lian aten thon soidona MPCC Senior Vice President Pulal Nunmoya Chwangwin hun to palom thusoi hun amangang XMNA Association chuan vein chonudar khathian Aizo Press Club press conference aneyang Zonet Board se Lesdia Mizo Idol sang ni somni panga top 10 inti siak na chuzanin daria thian Ardeng Trauma Indoor Stadium mall puya ne anidonta amuna enman anhuai chess chengza somnga le achung gallery chengza ania Zonet YouTube membership le Zonet Empire live anidona monthly subscription fee choi angai to don ani chanchin thar ngai thachun zomila sakordai ne mek YMA inkhom puilian voi somsari pangana wantlang inkhom ni zana chengkalon runa ne chu chief minister pulal du aman khwalian ni na manpuya thua soina chief minister pulal du ama chuan YMA chu Mizoram nam inpum khatna tungding tu poimo tak ani thute ramri chungchang boina aom chang le Siadna thlenchang te po in YMA chu lang masaberani chin thute sarkar nen chataka tho ho zel poimo thute rilo do be pui thak meka po YMA nen thokhovin operation Jericho le hulhiap short stay center kalpui mekani thute soya Mizo culture le tradition von himna kal pui zel na atan thingsul thlia central YMA Rama convention center sakna tur cheng Bibel chaza sanction ani to thule tender chwa thwa ani tur thua sui ILP ken ko le Mizorama namdang dan lawa omten no chwa chungchanga chief minister chuan inner line permit chu Mizoram in kumza somnga pahni kalta khan BEFR 1873 a lo nei dai to thule BEFR 1873 chu Government of India Act 1935 chuan achom thute section 43 of Mizoram State Act 1986 chuan BEFR 1873 chu ati nun zel thu asoi Prime Minister, Home Minister le Governor Tinhena dan lowa Mizoram omten not so antum thu lo shil to thule Central YMA shwai tu tenen po an soi ho to thu soyen ILP ne lowa dan lowa
Mizoram avayom te no chua dan chaber chu YMA branch tin te na malak ani tia YMA branch tin ten ma an lak chuan afilim mai tur thu asoi sarkar na an chel nuwa khovel mun sang sanga zofa ten har satna an ne te an thlen na tur Mizo diaspora cell dinani thule malak chho mek ani thu te ramdanga na thoka Mizo ten an chungte an thon tur cheng noi za thum lai lo ti ching pen sak tu me che pakha chu tun naya manani thu te chief minister chuan soya FCAA chungchanga chief minister pulal do ma chuan Mizoram kumsang kha zakwa somria ta changa Forest Conservation Act manalo ni to thule mi pakhat government in hedan akhin na Supreme Court ruling chuan ramshing reng chu forest ati awanga forest clearance lak chungchanga state sarkarin harsat na lo to chin to dan te soya FCAA chutle matidang lamin Forest Conservation Amendment Act alo chhuaka November ni somni pakwa sang ni somni pathuma guidelines lo chhuak chuan state sarkara thunei na sangjok le exemption tamzo ka pek dante Mizoram sarkar chuan amhan changkai mek to dante soifia bok chief minister chuan YMA member te chu corruption do tura somin an chung te sum thiang hlim lo manga thilti sak an tum chuan narngam turin na cha changthar ten ti taktaka corruption an do chuan aziam pha nge arin thu te Mizoram ruk na tamlutuk ti re turin YMA branch tin ten mani branch thowa chanlak ni se aziam pha nge be se thu te soya chief minister hian social media achelama comment tamlutuk chin chu veyomati thule namdang te po in Mizo chalai te an chongkam che theilu tukwanga internet games khelpui shi amanti thu ama nge an shil ti asoibok chief minister chuan politics a thu in chu controversial til a omchang in uluk taka zirchiang chinturin YMA te chu acha chalai te chu puipun ni khwa azurui lo tura cha in puipun ni khwa azurui omchin chuan ramle nam atimol pho ani ate wantlang ma azurui chin ti top tura chanla turin YMA branch tinte angen bok nizana wantlang in khom hi central YMA president Pulan Matswana na kai shwaya shwai tu hun choi moina semani baka branch YMA chanchin bu chalom an sem ania branch YMA chanchin bu chaber vaivakon branch YMA chanchin bu vaivakon weekly news ni in pahni na dinthar branch YMA chanchin bu dinthar o ni ania pathumna chamari branch YMA chanchin bu chanmarians de anne Nimint Lai Khan Home Minister Puke Sabdang Chuan SAD Conference Hall Miniko press conference neya tun tukin na changa Mizoram chak phurlu na ber vaireng tele aizol inkar kong puidan tu mani chu Mizoram sarkar in chati lo thu soi mi puite ta na har san na siam thei zonga malaka ni chuan sarkar in achulang zelin ma ala ang ate Nimena sarkar ayo tenena press conference an nei na hian Home Minister chuan Mizoram Tipper Association driver and owner Kolasib District 10 tukin dar sari achanga nisom ni paruk pathian ni tlai darli thleng vaireng te achanga aizol inkar kong puidan an tumchu Mizoram sarkar chuan tha atilova angai thu takhle ate tondin huna kong pui thomchat konga theitop chwa ani thute baka nili chungzat kong puidan ani chuan har satna na sajok athlen pal a hlom thu Home Minister hian asoi ane Puke sabdang chuan kong puidan lui tum tu te chu dan manga shem the an ni thu soin dan kengko tu police te po inral rin tir an ni thu soya tu soi tu dang PWD Minister Puwan lel hlan chuan ruatui a hul chana wangin November thla chung nge ya kong pui thom chat man an be sei thu asoibok nimin na press conference atarlan ani dan chuan tun naya ruatui atlem chho chana wangin lirthei tangkhang atlem chho zela nimin Zing Daifim le chan ve thleng khan lirthei tangkhang a omlova aizol lampanin lirthei lordpur zathum samruk pasari chhuani in kolasib lampan tur lirthei zaruk sompariat chhuani boka darkar somni palikalta chunga lirthei zakwa somria panga helai kunga hian antlan tlang ane heti lai hian Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pubilal Chanjava chuan Mizoram sarkar in thlani chuang dai bufai quintal noi khats singa chuang akol mek thu soin erong bol na gas lak lu konga po theitop an chwa mek thu asoi ane YMA Rural na sangber YMA inkom puilian voisom sari pangana Rural inkom chunimin khan chengkalon run sakordaya President Pulan Matswana ka iswain tuang takane ania Rural na hian palai mi sangkhat zanga paruk an kala an thu paste hetiangin
YMA khoi YMA in kai shwaina le ni phung le shwai tu te mo phurna rampuma in zirtir na nei ni ro se Mizoram chunga namdang sumdong phalna nei lo tamtalu tu khiti tlem turin YMA in mala ro se Mizo meichia ten namdang pasala an nei zel lo nan Central YMA hian in zirtir na nasazokin kalpui ro se Mizo in fiamna te choisana ni theinan Central YMA in mala ro se zona thlak chipeng shang Mizoram a cheng te zinga chibil malakna a omlo nan Central YMA in mala ro se Sarkar khoi inner line permit he tun aya khawle omzane zo ka kalpui ni theinan YMA in sarkar a thlen ro se tuinar hum haldan siam ni ro se Mizoram chunga in kalpo na kong pui shang achia tawanga mi puiten har satna kantok na salutuk chin hi alo ziam theinan Mizoram sarkarin tun aya chakzokin mala ro se ti te ani kumsang ni somni panga sang ni somni pasari kumpuana tan ri hlodo thlanania kumsang ni somni panga sang ni somni paruk Central YMA budget cheng vaibel chani noi som pakhat singli sang kwa zakwa somthum panga pom ani bok kumsang ni somni pasaria YMA in kompuilian chu wiring te joint YMA thlenturin wiring te ya nga ani 2 October ni sompali le sompanga khan Aizol Mayor Pularin nga sailo hovin corporator zongzong te chuan AMC mason na turle khopui roman na chazok nei the na turle final amamumal zok amalaka ni theinan Municipal and Urban Planning Department le Waste Management Center Hanoi Vietnam training anneya Hanoi Municipal and Urban Planning Department le Sanitation and Waste Management Center ho tu tanen inkom na le soihona nei ane Hanoi yan an na thodan kong shang ten entir baka an khopui bol ho song bol dan presentation chatak an no wat sai boka an khopui chang zel turata na bol ho paile bol ho song bol na konga raman na le man lak dan te an no shelfia baka Aizol Municipal Corporation System ti changtlun na turata na malag na tur chatak tak te soiho ane bog AMC team hian Sanitation and Waste Management Center an tlo boka Hanoi Municipal in bol ho akon khom dan thliar shan dan le paidan te chipchiar taka zirchian ani bog Sanitation system hi manual le mechanized cleaning an kalpui thute khote de le khopui hluizok te po athiang limrang the nana man lakdan te po zirho ani boka Aizol Mayor le corporator te chuan Aizol khopuin environment thiang lim na konga ma ason the na turle ram khopui raman na cha atana enton tur tam tak an zir chhuaka dan mumal tak noya malak chul ziate mi pui choyom na poimo ziate ram leilung mila manchang kai thia ma chul ziate ram ngo hum hal chul ziate le khopui zauna konga omzeneya malak nge angai ziate zir chhuakin angai poimo lebok ane Waina District Headquarters shangshanga khotsen tur weather.com in Tarlan danin Aizol alum library in Celsius degree somni pakwa avo library in Celsius degree som pariad lunglei somni pariad le som pariad seha somni pasari le som pasari lungtlai somni pakwa le som pakwa champhai somni paruk le som panga serchip somni pakwa le som pariad kolesip somthum le somni mamit somni pakwa le somni saitwal somni pakwa le som pariad nathial somthum pakhat le somni khozol somni pasari le som parukte ane pagna huntoite manglokang Famika soft and comfort patsi ilaw me chat vetem hepatsi me chaten thlatin harsat na kan to chin chok jang khai dura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema a hi phul cha in li ka siam ve lo mai pa ka thakle bol asiam ve lawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin mil tur asiam chwa ani Famika patsi lo mang vela ithil tin apyanga hadam na le engine tok na apenge yangche Distributor in Mizoram TS Enterprise
so buti. Daifim Angel Baby Diaper kan fatita na do sa. Daifim Angel Baby Diaper he breed able ani baka cotton feel name thata kaniwa. Americana biscuits, absolute delight. Zonet Autoworks, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan law ko mudon senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke. Zonet Autoworks, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Note alo piana changa kumni atlin thlengin chochale nute tui kan pek dana zir hian a shisel na te natna ado thei na tele athuak chak na thlengin anghong theya tharuk nuwa chuan nu nute tui chawin amamo zongjong a phashuk zo to lo awangin chocha complimentary foods chu nute tui ne pek tel to tur ani heng chocha a hian theilamte sale belam thaile bulam te pek tel tur ani chocha chu no te tharuk alo tlina changa pek chin tur ani a shisel taka alo chanzel theinan hetiang hian chocha le nute tui chu pek chin tur ani Tukina Aizawl ko puitsunga police station tele Aizawl Ponlam district headquarters tina police station tegan bekim theya tang somni pali omin mitsian tello tang te chu ruk kai hnoeman som pahni narcotics case aman paruk kut thak twal tha case aman pahni family case atan tir pahni zuman sak pakhat le traffic case aman pakhat te annia tangzinga ruk kai hnoeman hi za somnga anne Kambiakchin police station som pali le outpost pakhat zinga tangom le na police station som oma Lule police station atang pakwa kolin pasari te chu ru ruarin helman ni in tangdang pahni te chu zuman sak le traffic case amante anne Saitwa police station atang pariat kolin ru ruarin helman pahni bak tangdang paruk te chu narcotics case amante annia pathum te chu methamphetamine kg khadle gram zer kwa somriat mum sing ni zanhi mansak remand Karimganj mi pahni le khotwal mi pakhat ni in pathum dang te chu nimina heroin hong somni pasari mansak anne Bongkon police station na tang pali kolin ruk wangaman pahni le mi kut thlak wangaman remand pahni annia tunaya edan tharvenga kut an thlak chu athi zuya wangin tol tha case siam sak anne Aizawl police station na family case atan tir pahni an kola Champhai police station na ruk tumlaya man pakhat an kolbok ane ni somni pakhat la somsang ni somni pakan chunga Aizawl traffic rules bot siaman za two wheeler somni pakhat le LMV somparukania poisa choitir zati chengsing ni sangriat zanga ane Veni Aizawl mimale sarkar lir the number pasari le pariata top te tlan lo ni ania LMV taxi le two wheeler taxi e te tlan lo ni ane bo Nimin tlaidar thuma changa tukindar sari thlingin civil hospital Aizawl casualty emergency case za pahni anneya mithi pahni nein emergency case number zukai hnoi pumna khosik le luak ane Emergency case zinga han admit palian oma hospital danga changa refer pariat omin admit ngai si khumom lo awanga hospital danga thon palian om road traffic accident wanga liam nei pasari zinga rutliak pahnian oma wise pahni le zote se pakhata nombok ane emergency and labor room animin zingdar sari achanga tukindar sari inkar chungin nawpiang pasari an oma michia pangale mi papahni ni in neile turve mek pakwa an ombok Sinat Hospital Durtlang casualty animin tlai achanga tukindar sari thlingin emergency case somthum parukan neya admit som pariat omin mithi pakhatan ne emergency case number khosik pumna le luakania general ward khumruak claim omin new cabin le pipui ina te cabin afula khumparuk omna ICU wa fullbok lomna ward na piang pahnian oma michia veve ni in voinlama nei tura base pakwa anombok ane Venian Sinat Hospital OPD Dr. David Ngursangpuya surgeon le Dr. Samuel Leshwai tuanga ENT te anchulawang ZMC Hospital Falcona nimin tlaidar thuma changa tukindar saring kar chungin emergency case somli pathuman neya mithi pathum neyin naw piang pasari an nei boka emergency case number pumna
thohale khosik ani Aizol ko puichunga private hospitals kambiak chintezinga Aizol hospital la mithi pakhatle naw piang pani anneya cabin le ICU full in general ward a khumra kan ne Adventist hospital la thisa lak pakhat oma cabin general le ICU wa khumra kan ne Ebenezer Medical Center a naw piang pani anneya khuman fula LRM hospital la NICU le naw ne na khumrak ne na ba kan full Trinity hospital la cabin general le ICU an fula Agape multi-specialty hospital la cabin le ICU full in general ward a khumra kan ne Nazareth hospital Ramnun North a cabin full in general ward a khumra kan ne ya City hospital le Alpha hospital la te cabin full in general le ICU wa khumra kan ne BN hospital la general full in cabin ruwa kan ne ya Greenwood hospital la ICU le HDU full in cabin le General Kumruak Neya Care Hospital la cabin le General Ward a Kumruak Ne Heti hian nimina changa tu kindar sari thlinga Aizol ka puichung dam noin shang shang le ZMC Hospital Falcon mithi kan sha the zat pariat ni in naw piang kan sha the zat somni ane Hospital lian de emergency case number chu khosik pumna luak le thoha ane State Large Dispatch Center achanga thu kan dondanin Nimin lama kol petha kan man tam lai ber nimin tlai dar nga le minute som panga kan man zat megawatt za som thum panga point panga pariatania kan man tlem lai ber nimin zing dar thuma kan man zat megawatt som nga panga point pani pali ane kan man tam lai ber hian Central Secretarial Hydel project atanga mu megawatt som nga pasari point pakwa pasari private sector wangkal solar park atanga mu megawatt nga point pakwa bial state sector Serlui B small hydel project siam chwa megawatt thum Kautlabung small hydel project siam chwa megawatt ni point bial panga Kolbem small hydel project siam chwa megawatt khat point pathum Tlungvel solar plant siam chwa kilowatt zali somriat le Khoiwa small hydel project siam chwa kilowatt zali somnga ate atila hengpar siam chwa te hin siam chwa tam lai berle siam chwa tlem lai ber chat cho rwalania power supply kan mu tha a zwang tui 132 kV line overload wangin Mizoram hunchen khata tlaidar li le minute somnga achanga tlaidar nga le minute somli pariat chung load shedding siam ane ni somni pani thlasom sang ni somni panga jingdar kwale ni somni pathum thlasom sang ni somni panga jingdar king card chunga borkala samachang LPG load supply chegit wiring tin report te Zotan Indian Aizol cylinders zasari pani MNB Indian cylinders zaruksom kwa Vanbuangi gas cylinders zaruksom sari pariad Byakungi gas cylinders zathum somruk Vinay kunga gas cylinders zathum somnga pali Zopui Indian cylinders zathum somli pani Zoram Indian cylinders zathum somli pani Caravan Indian cylinders zathum somli pani BMS Indian cylinders zathum somli pani Assam Rifles Indian cylinders zathum somli pani Kapliana Indian cylinders zathum somli pali Mizofet cylinders zathum som pariad Sarin gas lungle cylinders kwa som kwa Selling Indian cylinders zaruk somriat pali LP Indian lungle cylinders zaruk somruk paruk Zomo Indian tlabung cylinders zaruk somli pariad Blue Mountain sanga cylinders zathum somsari panga Mizofet sampai cylinders zathum somruk Mizofet mamit cylinders zathum somli pani Liankunga Indian West Pailang cylinders zathum somli pani Peniel Indian biate cylinders zathum somthum ZND Indian ngopa cylinders zathum somni pali DNS Indian sialsuk cylinders zathum som pariate ane ni somni pani thlasom sang ni somni panga chunga wiring ti oil depot changa load pek tele direct Guwahati changa load la ni somni pani thlasom sang ni somni panga chunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel harbor filling station Aizol trip ni Zangena and Brothers Aizol Lalbialiana Aizol Lerwatkima Aizol, Aizol Bypass, SL Silo Aizol, Akoli Aizol, Drip Kacho. Ngopa, Drip Thum, SPC Tuipang, Trauma Selling, ZRM Kolasip, Drip Nicho. Mizofed Wiring Te, Lalsangliana Wiring Te, Heroes Zone 1, ATS Kolasip, Latanzawa Sairang, LT Brothers Kifang, TMS Diamond Saitual, Tiroma Sampai, ZNS Sampai, Kese Angling Alungle, Evro Trauma Longtlai, Bizet Sangao,
Jerome Siaha, Emmanuel Siaha, trip khacho bok. Motor Spirit Zangena and Brothers Aizol, Hava Aizol, Aizol bypass, trip ni cho. Mizofet Aizol, Lelbiang Liana Aizol, Lelrod Kima Aizol, Lelboy Aizol, Shiadzwali Aizol, SL Silo Aizol, Mizoram Police Aizol, trip khacho. Selling Energy Point trip thum, Gendry Motor Pui South, Jeddah Lungle, Arlel Lura Tenzol, Letanza Vasairang trip khacho. Mizofet Vairang te, Lelsang Vairang te, ATS Kolasib, ZRM Kolasib, Dongliana Serkan, Trauma Selling, LT Brothers Kifang, LTM Kozol, Tiroma Zampai, ZNS Zampai, BB Lazwitanga Sertib, Mizofet Nathial, Kesyang Lingalungle, Bizet Sangao, SPC Tuipang trip khacho bok. XP SL Silo Aizol trip khatte ane. Nimin Khan SCERT la National Council of Science Museum, Ministry of Culture Government of India te Huai Hotin, Tsa Mari Waime Hola, 9th State Level Science Drama Competition ne aniya. State Level Science Drama Competition na tan hian, District Panga te script he lut tura soman niya, script he lut na achanga School Pathum, te lut te achanga School Pathum, Shamford Higher Secondary School Zotlang Aizol, St. Paul's Higher Secondary School Tlang Nuam Aizol le, PES Zotlang Champai Tetsu, inti siyang na atil turatlan anne. Gomin Science Drama inti siyang na tupuitsu, Science and Technology for the Benefit of Mankind ti aniya. Subtheme Tetsu, Women in Science, Smart Agriculture, Digital India, Empowering Lives, Hygiene for All le, Green Technologies te ane. Ayan dignan yan scientific content presentation le, effectiveness te fungatan man ni in, Bu David Lalom Kima Fanai, Director Academic, MBSE, Pusi Vanlasiama Program Executive Didi Kele, Wevlalian Sanga Deputy Director, SPW SCERT 10, an endik anem. Hey inti siya kahian pakhat na to St. Paul's Higher Secondary School in niya, panhin na to Shamford Higher Secondary School Zotlang ni in, pathum na to PES Zotlang Sampai anem. Best Scriptwriter to David Thang Nuntluang Agwite, St. Paul's Higher Secondary School ni in, Best Actor atan RJL Peklua, St. Paul's Higher Secondary School te thanan ni Boka. Hey inti siya ka pakhat na St. Paul's Higher Secondary School te hi, Regional Science Drama Competition, November ni somni pakhat sang ni somni panga ani tura, State ayo inan tilanga. Sutat ti chapa ni te National Science Drama Festival, January ni rukachangan ni sari, sang ni somni paruk tsunga, Birla Industrial and Technological Museum, Kolkata ani tura antilang. Hey inti siyak na karna inkom le loman sem na hi, nimin sonhu khan ni in, SCERT Joint Director, Mizoram Thangiral te Tswana Kai Shwaya, Deputy Director SPW, Puebla Lian Sang at Tswan State Level Science Drama Competition so, kumsang ni pakwa at siyang ani chan ani tuwa soy. Kwalian P. Carolyn Zoram Thangi Director Tswan, Science Drama inti siyak na imbuat sa itir at siyang zirtir tu tele zirlay te inpeg na ro puyati ziya soya. Science le Technology so, manswal te ani layin, changkay takaman ani Tswan, rammason na keng tu lian tak ani tuwa soy. Endik tu te atjangin na pangte mason na tu siyang itlaka niya, bilal ngay zwaliral te program nena changin programmer nena changin kalkom te nena lon to soy na ngay itlaka ni nuwa hein kom hikara ni. Nimin Kanmal som zwala returning officer to Dampa Assembly Constituency Chambera Dampa bial by election at so to ramping peglu te endik na ni anem. Nimina endik na ahian Dampa by election atana candidate ten anle khathelu shang te endikania in khanna chu tummi pangate nomination file supomvek ane. Election Commission of India thuangin in khanna chu tum tetana mingthelu hi October ni som pathum achangani somni pakhat thleng hun honania nimin khan le khalute endikna ni in hnuk dog du tan October ni somni pali sani somni panga thleng hun hon ane. Nimin scrutiny han candidate tele an agent te antel bok ane. Katizong katukin Zing Daifim kan puan te ani